ngusuhuze kandi nkwifurize kugenda ugira igitondo cyiza cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye yagezweho, yaba avugwa hano mu Rwanda ndetse n'avugwa hanze y'u Rwanda, dore ko aba ari menshi cyane. Nyaboneka muri iki gitondo ndaza guhita nerekeza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara ikomeje gufata indi ntera hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije na coalition. Rubaya ikaba yamaze kugenda ivamo amakamyo agera kuri 3 y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Iyi Rubaya ikomeje kubigenda iba isibaniro hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibitero bikomeza kuba bigenda biba hirya no hino hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'aba barwanyi bombi. Izi modoka zavuye muri Rubaya zerekezaga hehe? Ibi bikaba bije nyuma yuko hakomeje kuba haba operation menshi agiye atandukanye muri ibi bice, cyane cyane byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ni za Masisi ndetse na hano muri Minembwe. Minembwe ni tumwe mu duce dukomeye cyane tukomeje kuba tugenda dutakaramo abasirikare, yaba ku ruhande rw'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri aya makamyo aho yerekezaga, ngaruke no ku mpamvu aya makamyo yaje kuba agenda ava hano muri Rubaya. Abantu benshi bagahita bavuga se iyi Rubaya ntibigaragara ko nayo yabigiye kuba yigarurirwa n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, dore ko Nyaboneka nkwibutse ko ubu ngubu hakomeje kuba hagenda havugwa gutsindwa gukomeye cyane ku barwanyi b'inyeshyamba za M23. Mvuye ahangaha kandi ndaza kuba ngenda ngaruka kuri Perezida Evariste Ndayishimiye wazaga kuba agenda avuga ati manda zindi zagiye zitambuka nibwo navuga ko nari ntarumva neza kuyobora, ariko ubu ngubu rwose kuyobora ndi kubyumva neza. Nibyo turaza kuba tugenda tugarukaho. Turaza kuba tugenda tugaruka n'ubundi hano mu buyobozi bwa teritwari ya Fizi bagaragaje ikibazo cy'ubutabazi muri Minembwe, mu gihe hakomeje kuba hagenda haba ibitero bikomeye cyane, ndetse ubona ko hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose ikijyanye n'amahoro gikomeje kuba kigenda kigorana ku mpande zombi, yaba ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uruhande rw'ingabo z'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ibyo nibyo tugiye kuba tugenda tubanamo. Nyaboneka reka ntangira amakuru yacu rero, ndaza kuba ngenda nyahera hano muri Rubaya. Muri Rubaya hakomeje kuba hagenda havugwa byinshi cyane. Nyuma yaho rero haje kuba hagenda hagaragara amakamyo agera kuri 3. Aya makamyo nta kindi cyayagenzaga, ni amakamyo yimuraga abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bariho bagerageza kuba bagenda bava ahangaha mu gihugu cyangwa se muri Rubaya berekeza mu bice bya Minembwe. Nyuma y'uko Minembwe haje kuba hagenda hagaragara reinforcement yaba ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23, nyuma yo gukubitwa ishuro mu bihe bikomeye cyane, dore ko ingabo z'abarundi zakomeje kuba zigenda zikaza umurego mu kuba zaragiye zigarurira bimwe mu bice bya mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bya Minembwe. Ibi bice bya Minembwe ni bimwe mu bice navuga yuko ingabo z'abarundi zagezemo zigenda zifata zirajisha cyane zifatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byaratumye rero aba barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeza kuba bagenda bavuga ko Nyaboneka basumbirijwe cyane. Iyi ikaba nimwe mu mpamvu
yemeza ndetse igashimangira yuko ariyo mpamvu aba barwanyi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 bavuye muri Rubaya bagiye gutanga umusada muri Minembwe gufasha bagenzi babo kugira ngo babashe kuba bagenda bagarura bimwe mu bice, dore ko hano muri Kivu y'Amajyepfo aba barwanyi b'inyeshyamba bambuwe uduce twishi mu mirwano iheruka kubigendeba. Ngira ngo twagiye dukunda kubona bimwe mu binyamakuru byandikaga bivuga ko hari imirambo myinshi y'abasirikare b'Abarundi iri kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bitwaje ngo ni amabuye y'agaciro, ariko nyaboneka umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ubwe mu bitwe akaje abantu benshi ku kibuga cy'imirwano muri iki cyumweru dushoje hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagahita hakubitiraho n'uduce twishi wagiye ubasha kuba ugenda utakaza. Kuko nimvuga ahangaha ndaza kuba ngenda ngaruka ku gace ka Bitama n'agace ka Kibabi. Utu ni uduce twambuwe aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 hano mu misozi ya Fizi ndetse na Uvira. Aba Wazalendo baracyafite gahunda ikomeye cyane yo kwigarurira burundu ibice byose byo mu mujyi wa Minembwe, dore ko ubu na Minembwe yamaze kubigenda ijya mu maboko y'abarwanyi b'inyeshyamba cyangwa se y'abashyigikiye uruhande rwa leta aribo aba Wazalendo. Mu gihe hano muri Minembwe abantu benshi bakomeje kuba bagenda bibaza kubikomeza kuba bigenda biba, kubera ko nureba ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwagiye rufata utu duce rugenda rutwigarurira, ndetse ubona ko rwagiye rwongeramo n'imbaraga zidasanzwe. Ibi rero bikaba ari byo biri gutera uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zikarushaho kuba zigenda zifata zigakomeza zivuga ati nyaboneka ntawamenya, kubera ibi biri kuba bigenda biba aha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi hano muri Fizi ingaruka ziri guterwa n'ibi bitero bikomeza kuba bigenda biba, abayobozi ndetse n'abaturage rwose bakomeje kuba bagenda berekana impungenge zikomeye cyane kubera ibiri kugenda biba hano kuri ubu butaka. Bavuga ati ubuyobozi bwa Fizi bwagaragaje ikibazo cy'ubutabazi muri Minembwe, mu gihe M23 na Kinshasa bakomeje kuba bagenda bumvana imitsi. Nyaboneka abaturage b'Abanyamurenge bari muri ibi bice bakomeza kuba bagenda baba impunzi hirya no hino. Ubuyobozi bwa teritwari ya Fizi bwatangaje ko buhangayikishijwe cyane n'uburyo ikibazo cy'ubutabazi gikomeje kuzamba muri aka gace kubera imirwano iri kugenda ihabera. Ibi kandi nubwo bikomeje kuba bigenda birushaho kuba bigenda bifata indi ntera hano muri teritwari ya Fizi, iyi mirwano ikaze imaze iminsi ihanganyishije umutwe wa M23 n'ihuriro rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo ndetse n'abacashuro. Ubuyobozi bwa teritwari ya Fizi Simaya Bukandi Kalonji yavuze ko iyi mirwano yatumye abaturage benshi bava mu byabo, cyane cyane abaturuka mu duce twa Bidego ndetse na Iyegafu, Rundu ndetse na Kitavi, aho FARDC ivuga ko yigaruriye muri iyi minsi guhera ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza na magingo aya ngaya igifite utu duce. Nk'uko yabitangaje, abaturage benshi bahungiye muri santere ya Minembwe nyuma yo guhunga imirwano yabereye mu bice bitandukanye bikikije uyu mujyi wa Minembwe. Ku rwego rw'ubutabazi hari abaturage benshi cyane bahungiye muri Minembwe seta baturutse Rundu, Gitavi, Gakenke ndetse na Bidego. Ibi byatangajwe mu gihe amakuru aturuka mu bice bitandukanye byaha agaragaza ko abaturage bakomeje guhunga ndetse no guhura n'ingaruka zikomeye z'intambara zirimo kubura ibiribwa, ubuvuzi, aho kuba ndetse n'umutekano. Ngira ngo twagiye tugaruka ku mashusho y'abasirikare ba FARDC ubwo bageraga muri ibi bice
byo mu misozi y'umurenge bakakirwa n'abaturage ndetse bagahita bagenda banaganira nabo. Simaya kandi Kalonji yanashinje igihugu cy'u Rwanda gufasha AS M23 mu rugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibirego u Rwanda rwakomeje gutera utwatsi, ahubwo rugashinja FARDC n'ingabo z'u Burundi gukorana hafi n'umutwe wa FDLR urimo abagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Byongeye kandi amakuru aturuka muri Minembwe agaragaza ko drone z'ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zakomeje kugaba ibitero birasa ibikorwa by'abarwanyi b'inyeshyamba za Twirwaneho ndetse na Red Tabara, nk'uko bakomeza kuba bagenda babigarukaho ko uyu mutwe ufatanya n'aba barwanyi barwanya ubutegetsi buyobowe na Generali Neva hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande hano mu gihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko aribwo noneho agiye kuba yatangira kuyobora, mu gihe yaba amaze igihe kitari gitoya n'ubundi ayobora igihugu cy'u Burundi. Generali Neva ukomeje kuba agenda atwara u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo yakuruye impaka n'ibitekerezo bitandukanye mu banyapolitiki, abasesenguzi ndetse no mu baturage, ubwo yavugaga ko nyuma y'imyaka 6 amaze ayobora igihugu aribwo amaze kumenya neza uburyo bwo guteza imbere igihugu no gukomeza kugitwara ku ruhando mpuzamahanga. Ibi yabitangaje ku itariki ya 19 Kamena 2026 mu muhango wo gushima Imana ku by'imyaka 6 amaze ku butegetsi wabereye mu ntara ya Buhuza. Perezida Ndayishimiye yavuze ko imyaka yose ishize kuva yafata ubutegetsi muri 2020 yakoresheje nk'igihe cyo kwiga no gusobanukirwa neza imikorere y'ubuyobozi bw'igihugu. Ubu akaba aribwo yumva afite ubumenyi n'ubushobozi bihagije bwo kuyobora igihugu mu buryo bunoze kurushaho. Ijambo rye Perezida Evariste Ndayishimiye yasobanuye ko igihe cyose amaze ku butegetsi cyamubereye nk'ishuri bwamufashije gusobanukirwa uburyo igihugu cyakwiteza imbere. Mbere y'iyi myaka 6 nababwiye ko ntacyo ndakora kuko nari nkiri kwiga. Ubu rero nabonye impamyabumenyi, namenye uburyo bwo guteza imbere igihugu cyanjye. Yakomeje avuga ko mbere yaho yatekerezaga ko iterambere ry'u Burundi ryashingira cyane ku nkunga z'amahanga, ariko nyuma y'igihe amaze kubuyobora yaje gusobanukirwa ko igihugu kigomba kubaka iterambere rishingiye ku bushobozi bwacyo bwite no kunoza umusaruro w'abaturage. Aya magambo Perezida Evariste Ndayishimiye yaje mu bihe Burundi bukomeje guhangana n'ibibazo bikomeye by'ubukungu birimo ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, ikibazo cy'amadevize azamuka ry'ibiciro ku masoko ndetse n'imbogamizi zigamije ubucuruzi mpuzamahanga. Abasesenguzi bamwe bavuga ko kwemera ko imyaka 6 yabaye igihe cyo kwiga bishobora gufatwa nk'ubunyamwuga bwo kwemera ko kuyobora igihugu bisaba uburambe n'ubumenyi gusa. Abandi babibona nk'imvugo ishobora gukemangwa, cyane cyane ko perezida aba yarahawe inshingano zo kuyobora igihugu kuva mu minsi wa mbere yinjira mu biro byiwe. Hari abibaza uburyo umukuru w'igihugu amaze imyaka 6 ku butegetsi ashobora kuvuga ko ari bwo amaze kumenya kuyobora igihe, ndetse n'abandi bakaba bagenda bibaza bakavuga bati ese kuki yaba yaratangaje aya magambo.